Ini Cultural Society Central Committee Lapanjaya Reception Committee. Also join the press meet along. Ini dah. Ini tu Reception Committee Working President Sulaiman Farah, Lapan General Secretary Islam Richard Taufik, Polang di Vice President Mausing Tuna, Lapan ini dah bangsa ini tu join lah bangsa presiden kita kau jadi itu kenapa penotang terlalu aja kecil asam sinonan tu kisah dia kita bicara kecil ini so putar kepandang ini dah bangsa presiden kita kau ini dah bangsa presiden orang tu mana presiden tu Sir. Pinay bang. Asli pati sir. Mana lu? Aku ring. Kado kita cini lo. Pinay bang. Rongaji bang ke setiap kali kerja. Kalau bang so setiap kali kerja kalau orang kerja lapon sih. Ini tu date yang mesti. Presiden beli kerja anak tu kok. Sebenarnya anak iklan kita mau nak ke itu kok. Sinon anak bangke klaim kita mau. Jadi Central Committee yang kita untuk layanan di Central Committee yang klaim aja soal. Jadi tu namanya kita klaim lo. Lapen hawaramai kita on bang aji. Lapen hawaramai penang tan. Penang andu ke bang tadi. Penanda lu cari cuma pencet lock ada pencet lock. Along polis kerja di pencet lock sendiri. So masih tunggu aja. Sinon an hawaramai perlu tiangkan bang pakai tongkebet ini tongkebet rapuan. Song bompen kerja mau menantan perlu nanti. Lalu di Bisanat District, Bangun District, Kamruk, Murigaon, Meghalaya, Malidor, Kachar, Nagaon, Hujai, Buton sih kerja mau kan juga Dumra. Sekarang yang lu menantang aku nak kisah taruh di Sengdam. Lakat tu kita dah banyak. Sebenarnya bagi kisah kita taruh kerja kekian kita anu di. Jadi kamu maya tu kita dalam lama. Jadi ni samul di suruhan kau je. Jadi kamu maya tu apa? Jadi pilihan kita guna bangke. Jadi kamu maya him lagi. Kekian kita pun bangke. Lain nanti 5% kita elu. Jadi 5% kita kita mampu sang lagi. Masuk ke dalam tu. Masih non ni itu lah maksud alam tinggal sana bangke. Ini tu tidak kamu mai ini. Angkat baju ni. Akhir tak kelam ni sampai itu pilih nombor elok. Tapi kenang lah maksud orang macam orang cepat tapi Indian presiden deputi nomor bangke 17 Januari sehingga oh baru banyak orang. Setelah solo ini katuk kebiakan biara dapat kajian longgar pengecun diri bangke elok. Istir klar samjin ben ili tu bang sorong aja kita cuma dia pantang teh ili tu ini sebagai orang yang pelonan tam pelonan ili tu mengbong kita cok cek lele kita pakai seroi kan biji sori kita seroi ben kita cuma orang yang cuma ini lo tapi kita justru ini pun tu makalah lo orang aja set orang aja aklam long kita hot kita an akar biarat kajian long orang tam kita betang tapi dia coaching sampai nanti yang kalau nanti dia masih dia main inter daripada itu anak tu Ghana tu lapen Cambodia tu lapen Myanmar pen tu masih tebok cerai Laos pen tu Cambodia Myanmar lapen Vietnam lapen Ghana lapen Malawi Ethiopia lapen dan international student pen tu international student atau mangga list na yung bagi tu wala si resort anting pen confirmation apa ni exactly long lang la si ini bena bang mong pen mail long mo si wala sorting na katubi la so ko dan culture putan study ko ni tu maningan tu la si ini message WhatsApp na yan ang pure la si ng confirmation ng prepare la si press media yung si mo alang tungbang press media meet statement di masalah supporting kan itu mana
Asal kena am so official claiming lo chat. Asal sa ubah chat. Adim kenal asal. Adim tamu tu ठीक है. Asal mo taring inquiry. Right. Haso. 51 Itu data official lah pembentukan Adu terong andung giti. closing ceremony ke dia chat lang. Kadang kalau kau yang kacung ni kan pakai aja tu jadi lalu juga. Tas kacung ni kalau halu jasa merten tu begini bisa yang tu kacung ni pun lo. Tas si ane kan tak headlock lo kandiri kan perlu tahu teh. Begini tu mana. Kalau yang kesan tu kan toket sekian macam ni kan keren banget. Dan nak cuma cerita tekong ni. Sini itu ni ada isu yang kacung ni pasti scream menggelar lo. Si ubi kimi ada isu yang tu. Suruh aja tak ada bukan dia nanti uji kami mesti yang apa ni situ jarang dikembang sih kalau ikan kerang atau kapabilitas je pantai nak boring informan kira pun nak ini mereka jadi Tuan ba kesias tang so macam long. Anta na karbi macam potuan jalan tu ke. Aku dulu presiden tu macam general. Si hang self discipline self control po bang si kenang po bang si bang po kacungri kangtung lo ba kacungri pon lo ini ila lalo kejor sai pon po lata kalang lo kata kang saiustame ko son lo cibhong alam tile ro tipo si anda cibhong tu tata ni hang hidat tipo se ke kijoro po bang itu po sian lo lah he kang sai po de radang nu pada strong si ini ya tak porda bibi betul lah istilah bibi bang ke jora so masih tame ka hello self discipline la lo banal tu mut kelong lok tame lalu haro jorang ri ko ni baju la son seplang ri ko bang di ho la bang ka tin tame so anu kita moral policing ba po so na di ho so hempu saja lu policing ko la po nang lita hempu lo mane ni tum central committee ba resol dun committee ko mane volunteers tu man ko je nang tum ta puno job je jori claim ri ko bang ke anu tin ka bita haro mengi bang tame ni milo la bang Yo sopan sih. Today sir channel bang julo ko tema nang bang itong sekor pen siwal dan kibinang nang ko kalam cita me chinilo na itong pen cases to ni verification kami nang pier no la pen pangan lo volunteers ke hala dakta me bidam a department do tung sa me hoda doan sa me itong electricity department pen chengno ko dakta me lang nang ko gitema water supply committee ta ni emergency non to meeting do no hala dak bidang po non ni methang masi non alom so phite hadak survey dan di pani damji lapen non adu bangke tara lang so abangke lailo je eco friendly na so ki wanji apan itu plastic bottle la pan pa use it ni bangsi totally tara lang so kabi people so long ma ke beni basi itu already pini pen na tu media hoi sa me na pachini lo water bottle se bangke pa use long nelo raso di malong bangke nitu tong se kon along tin tamme na tum technology lang kibi dimbi cry do na tum daktar lang solo na tum technology jate je nitum dak pa use long i market long restaurant long food stuff do anda pa use long i ko people ko we aku open la plate selam pen la pen glass tame paper glass pen la pen spoon tame ola ko we aku pen ke selam spoon pen la hai pen si pensi itu an pen board i pensi la so awareness eco friendly ke wani ya function kabor so that taralang so long ke it will be a clean place mane hygienic pensi dak dopo make taralang so kabi people so green kata leadership asonsi itu bin tekte preserve tekte na so pollution politik pen itu kem tekte itu bori ponang kusi kamathala sinal itu media hoi tabe nak cerab dunang po jate jela so langa bong abang ke en edit dia fansi ni tunta an pen kabor i fansi ni tum reception committee hoi ta bor ilo pakai sponsor. Nah, tak pun tidak je pun lah tu mi lah kan lo keses tu. Presiden obidea wan lo lah tu protokol do, security protokol do. Kalau sorting kan masih dak pa do dak. Ali kita daksi pa do. Pa do masih ha so ke chini ni aku ke kecisi lo. So ting sa so adet ta pilam lo. Asta so ni tem lo. Jame presiden ke la ke det India dera so ke tem presiden. Anta blue book do, security protokol do. La so security protocol ka apran pa na pachini itu manta. Kaya kasi kada homo jade non last minute sa kan pachini lo la son. Tum presiden gitu ya dino ke ko anne ya peri bang ke mobil pulo da kita tu presiden pulo bisa tahu tamong le boton del lo. Kasi la so bang lo ko masih ponang kok lah.
Kaya kung may question raised to the presenta dito na people dagwan tenen dia. Letak problem maka letak clear sound system letak rock band apa nama pute letak 14,000 watts sound system. Tapi tinggal hanok si 48 hours nahi. Hadak presenta dito P17 tam pute 18 19 na niyan bak se hala sound system dak Sound check dulu. sound check dulu na fitting undi. Lalu kita tak por agak berat agak posisi lai boy ada fitting tam bepo apa lewang tam bang. Sound check copo anke aso bangke namnong mo apa sih cuman dulu dah dalam tema bangke ku partingnya ni parting lab lo som si mi ma bukan ini ada apa sih normal nah si mulai tu lihat impression so sih je Caribbean Festival abis ni baru ni tu kok ada only lah mangkali only hala rock lo hala Bollywood singer tu bangke mana apa sih foto tares a competition kaki ateng jonel pengiwang tuman nang le pima kacepatan ini son jutang jubat pencenglok an gitu tapi aku itu karbenglong pen kapre so kilon pitanya tunggu tuman ke daksi dulu gue foto mangke dari tum karbenglong singar tuman mangke tuman ke anak kecil ya sound system lagi nang tagale ya tagale itu tuman joy muncul lah masih dah dia ko kasi kacepati aso namun tu an la jonel pen buat kadifat jolni kiwangin kacepati ke daglo except plata aning ang sam for pia kilo har dak rock band naman lancho the rest ke dak itu ko lancho